Pozdrav svima. U današnjem klipu neću da radim kao u svakom klipu, znači da snimam kako vozim kamion i tako to. U današnjem klipu igramo Farming Simulator 2013. Sad ovo neće da bude obično tanjiranje njive, oranje i te gluposti, znači radit ću mod review. Sad znači započnete normalno na farmi, imate ovako jedan traktor, to će vama da bude sve spakovano. Samo sekund. Ok, smanjio sam Farming Simulator, znači zvuk. Evo ovako, znači krećete s ovim 3 traktora, nemam pojma sad, i vi hoćete recimo da želite da prodate žito. Evo primjer, znači imate 2 traktora, sekundu, ja ću da nabavim neke. Ok, evo primjer, znači kupio sam traktor, kupio sam u stvari 2 traktora. I evo recimo sad vi nemate originalnu igricu i hoćete da prevezete žito, da ne idete jedno 200 puta. Tome služi ovaj mod i zove se Follow Me. Inače pratimo u prevodu, ko ne zna. Znači vi ćete jednostavno parkirati ovaj traktor, zakačite ovako, njega zakačite i recimo sad isterate traktor ovdje. Sad se vi pitate kako ću ja da zakačim da ovaj traktor za njim, a da ga niko znači ne vozi, da nije multiplayer. Evo, samo sekund, znači da nakačim ovaj traktor. Znači, idemo ovako i idemo skoro istim putem kao ovaj traktor prošli put. Sad stisnete, znači desni CTRL do, inače kontrol, znači do ovih strelica i gore na ovom gore uglu ovdje, evo ga sad da vam pokažem, ovo tu što sad nestaje uglo, znači tu će da vam se pojavi keys right CTRL follow me, znači follow me toggle on off. Idemo, znači stisnemo, držimo CTRL i F i evo traktor je sad uključen da prati traktor ispred. Sad dalje kontrole, znači ako zadržimo opet CTRL V možemo da povećavamo distancu ili udaljenost traktora od traktora. Znači recimo sad ja hoću da ovaj traktor stoji, nemam pojma, 10 razdaljinu i on će da stoji 10 dalje od ovog traktora koji je ispred. Ne sad, nego kad ja krenem, znači isteram ovaj, još neće ni da pođe. Drugo, ovo offset, to možete na primjer da idete levo ili desno, znači on može da ide malo levo, malo desno od vas. Sad ću to da vam pokažem iz ovog traktora. Znači evo ovdje imate behind distance, tu držite desni shift i možete da povećavate udaljenost traktora iza vas kao malo pre, samo što se onda drži CTRL, ovdje se drži ovo, shift. Znači ajmo sad da stavimo distance na, nek bude 4. Znači on neće odmah da krene za mnom, će da se čeka malo, pa će tek onda da krene, vidite. I neće da se zaustavi odmah iza mene, nego će da stane tamo negde recimo. Evo vidite, a ako ja sad povećam znači desni shift i povećam to, stavim na 0, traktor će još da priđe mom traktoru i ja kad krenem sad napred, on će odmah još da krene za mnom. Drugo, kad zadržite CTRL u prvom traktoru možete da stavite, da isključite ovom od pozadi, znači da vas prati, i možete da zaustavite, znači to držite desni shift. Evo, unable to locate an nearby trail, znači mi smo sad njega zaustavili.
sad opet idemo CTRL-F i on njega prati. Sad, znači, kad vi stavite behind stop, to znači da će traktor tamo da stane skroz. A kad držite CTRL i piše right CTRL F, to vam je da pratite onaj traktor ispred vas. Evo recimo sad ćemo da kupimo još jedan traktor, još jednu prikolicu. Evo recimo sad nek bude, evo ovaj bez kabine, to je špah. Znači, sad sednem u njega i ako ga stavim ispred onog traktora, znači traktor će njega u stvari da prati. Evo sad to da vam pokažem. Znači ako mi stavimo sad ovako ovaj traktor ovdje i ovaj traktor poteramo malo napred i stisnemo CTRL-F, znači ovaj će sad njega da prati. Vidite. Isto opcija, isto sve. Drugi primjer čemu ovo možete da koristite jeste kad, otkud znam, znači možete stavite 4-5 traktora za redom. Što je bolje da vam pokažem, sekunda, znači odmah se vratim. Evo samo ovo da vam pokažem kako radi, znači ovako da se prate. I odmah idem da vam pokažem šta sam mislio sa ovim baliranjem, sečenjem trave. Znači kao što možete da vidite, ovaj traktor sad prati njega, onaj prati njega i možete tako da napravite 10 traktora. Plus u Farming Simulator 2011 mod nije podržavao multiplayer i mogli ste samo jedno vozilo da koristite kao vodeće. Međutim ovdje možete 2-3 vozila da stavite, recimo na multiplayeru, kao što kažem, za ovo sa travom. Ovaj traktor je malo brži od njih, pa sad se vuču tu, ali nebitno. Znači stanemo ovdje. Znači da traktora će sad i oni da stanu isto kao ja. Samo što će oni da stanu na malo većoj razdaljini. Evo je, znači ovo ide kroz ovo i staje tamo. Iza mene, ovaj će da stane iza njega ovdje negdje. Evo. Sad, druga stvar. Znači odmah se vraćam. Samo da vidim ako imam na nekom polju travu, ako ne, pokazat ću vam jednostavno samo ovako na brzaka, mada ja mislim da nemam travu. Ok, nemam nigdje travu, ja ću sad odem do shopa da nabavim sve što mi treba, pa se vidimo za koji sekund. Evo nas u shopu, znači otprilike ovdje imamo sve što vam treba za baliranje. Možete da uzmete onaj forage wagon, ono da skuplja travu, ali u mom slučaju ja ću da baliram. Znači sad ću da vam pokažem otprilike kako trebate sve da spakujete, da bi vam ispalo kako treba. Znači prvo ja ću da nakačim sva sokoćala što sam kupio. Znači idemo ovaj tider, on suši travu. On ide drugi, znači nakačite njega i ok, izvinjavam se. Ajde smo ga iskazili, da skazimo do kraja. A njega ću otprilike ovdje da stavim. Znači onak stoji tu. Druga stvar koju kačimo je ovaj što skuplja travu, recimo kad svim posjećate travu na sve strane, nisam siguran, nisam koristio to do sada. Ja sad nemam nikog online u društvu da vam pokažem multiplayer s ovim. Znači ovaj ide prvi, ovo čudo za sjećanje trave.
Znači njega svi bukvalno prate. On je prvi. I ovo je zadnje za skupljanje trave. Sad ide balirka. Šta ti je? Okay. I ovo ide zadnje ako hoćete baš odmah da skupite bale, mada možete i onaj vagon za skupljanje trave pa umjesto njega i ove što skuplja bale stavite umjesto balirke i ove prikolice što skuplja bale stavite znači vagon, ono odmah sve spakuje, mada ja mislim da on skuplja suvu travu, tako da nisam siguran, onda vam ništa ne treba, samo stavite jedan traktor i ovo. Bože, čovjek mi prošao kroz glavu. Sad okrenemo traktor. Ok, znači sad se pakuje konvoj, ja to tako zovem. Znači, ovaj traktor, znači control phone prati ovaj traktor ovdje, ovaj će da prati ovaj traktor, mada tu već nastaje mali problem, trebate sad da pomerite svaki traktor bar za malo, pošto hoće neki put da krenu baš svi ono, znači evo, tako. On će sada prati ovaj traktor ispred njega. Ovaj ne bi trebao da napravi problem s tim, nego bi trebao da stane. I sad ovaj pomerio ovog. I to vam je to. Napravili ste, znači... Oh god. Fuck. Znači ipak treba malo da se pomeri. Mada to nije problem, sad ćemo to da radimo za koju sekundu. Znači svaki, pošto prate kao neke putiće koje traktora stavljaju, ne znam ja kako se baš profesionalno zove, nisam ispitao cijel mod. Vi sad pomerite toliko, ovaj traktor se približi, ovaj se pomeri. Mada ja ću još malo da poteram to napred. Ok, znači sad se onaj traktor pomerio i mi možemo da stavimo na balirku da prati ovaj. Pa ću vam pokažem kako perfektno da spojite. Ok, sad je stao. Super. Znači to je otprilike ovako izgleda. Sad ću da vam pokažem na njivi u čemu je fora. Znači ako palite vi rotaciju, svi će da popale rotaciju. Jer kao follow. Svakog morate da rasklopite ponaosob.
palite balirku. I sad, znači ovo se pali u work position, ali se namješta, znači control i pravi se offset, ja mislim da je na -2, ali nisam baš siguran, sad ću da pogledam to. Dajte mi samo sekundu, pošto ja to baš i ne koristim u ove perspektive. Znači ovo je samo jedan predlog zašto možete da koristite, možete da koristite za svašta. On je traktor, evo ga. Znači ovo sve ide ravno sa ovim kombajnom. Ovo jedino tu se pravi neka razlika, znači namestite control, namestite distance, kaže 1, 2 i offset može i na 2, ja mislim da prođe, s obzirom da je ovo malte ne skroz ovdje knap s ovim, ali distance mora da ostane. Četvrta, znači ono da ne bi svi žurili. I evo ovaj se vraća, znači on drži svoje rastojanje. Ako imate pedale još bolje, možete po 7-8 km da vozite. Evo recimo ovako. Ok, to je to ljudi, hvala što ste gledali klip. Obavezno šerujte, subscribeujte i lajkujte, nadam se da sam pomogao, ako nešto nije jasno slobodno napišite u komentar, znači ono laganica, znači na sve ću da odgovorim. I to je to za follow me mod, a uskoro ću vratno da radim na course play mod, mada on je više za single player isto. Ja mislim da nije odobren još za multiplayer, radi nije, ali ovo je znači i za multiplayer. Tako da možete da vozite vi i vaš drug, imate po jedan traktor za vama, dva, nemam pojme, onda vozite tako ceo silos možete da ispraznite. To je to, hvala na gledanju i doviđenja.